Ehe ndetagwo eci wa Ndirangu. No riu ndigitagwo go tondu ni ndamutigire. Na nginya uragwo go no ndwitigirite Ngai. Acara ndingitigira Ngai tondu Ngai ni wako ni baba. Na ndagikienda njikare kundu ndirahinyirika. Na no ukihete uge wa kumagara ndona ne ngugwa. Ugitiga muthuri mware wa ithe bi. Ngimutiga. Niki gwathire? O maundu maingi we uguo maguka maundu uguo. Ukiona ndaragutwara wega. Tondu riu we. I think this is the first interview ndirario horo ucio. Tone ndaregete pio. Ndagaineka na kutikania. Ni ndaregete pio kwaria horo ucio. Though right now I'm okay. Ni ndathi America. Ni ndahika. Actually ndathi America ria keriri ndathi ndani na mieri 3 ndonana na people tondana. Ndathi uguo we ndathi na state ni okuria ndagititwo kuina. Ndacoka ri ngioyo airport rigi propose ro airport. Mudo romantic feels. Mudo very romantic. No ndigwa ndi embarrassed tondu ngina ndamwiraga wewe amuka. Tondu naturire tumaru. Ngite kana undu mwana. Wewe simama una ni aibisha. Aikarete hau na ndarehera na mahua. Nimenya reke njo yenya ni unia akinjonora. Ndikabe go trend. Kwira ndu makamba. Ni ambogo metrire uge yes. Mauge oh my god. Makiriraga makihutagia na muhutagia. Ndu makometrire kuheo bete. Ambogo mendete kuhikai. Riu ri ni ndakihikire. Yes. Ngigitwo eci wa Ndirangu. Ndaikara miaka yo yothe. Yada kwaria why I left. Yes. Kwa mwaka-ini wa gatatu ri. Ndikana ndahikio ni citizen. He's an American citizen. Yes. And I want to clarify something because there are so many people who do not know anything about me or him. And because him, with him on social media, he doesn't have to come and clarify anything or even say anything. Yes. Oh, okay, jitete in any way. Muthuri ucio ndamukorire America single.